thian du tak te u voin hian India rampuma Independence Day voi somsari pakwana ropui takin kan loma heni ropui takle chinchha tlak tak den chen hian Siaha district mipui zongzong te du sangna chibai ka buk acheu heni du taka hian India in zalen na kan nei theina tura sul su tu te zongzong in pek na le in hlan na te kha kan zawa in shithar le ila an thorim na awanga tun din hun thleng theile thamwang taka thei kan ni ti te sha in zalen na hi I thom nung zelang u mishing in mason adua changkan na le numna azon mek lai hian zalen na hlutak ti der thong zong hian ke pen thei ania mani samim ti puar du na awangin duam na swala kan tulu thei ani chu namle nam chi le chi in kara kwa shevin nunral chi le shom taka min putlut theya kumpinu khan anro rel na thupuya divide and rule chendar la of bedro ti kha an mang thin anti keini po kan zawain he divide and rule manga kan ril ru sa khwana le ramle nam min chendar pal thei zong zong laka kan inven film khura lungrual taka zalen na hnoya kan hlimzel theinan tran ila thar zelang u hunro pui tak kan man mek hi remchanga la in kan sarkarin mipui te rong abol na konga amalak na then khat soi ka du'a kan chief ministerin sarkar lak lu nia khan ni za chunga tho zo tur sarkar homework asiama pathian zara ni za chungin sarkarin a homework ati zo ve shama thlai thar lei policy siam ania thlai thar leina sum budget da ani thlai chinga thanbi ka enchin ania kumkhanna a mun zaruk somsari pani atangin so thin quintal noi thum point pali pasari vel lei ania cheng vaibel cheza somli pani point pali pangalai aseng dona cheng vaibel che somsari point pakhat pakwa lai chuan thingtlanga so thing ching tu kutna tok tu te chung ko chauka athleng to a alom hle ani sarkar flagship program handholding policy chu kalpui mek zel ani progress partner zaruk somruk pali thanchwa to ania mi za somli hne na cheng vaibel cheruk point pariat pani lai chu lonin pek chwa ani to ani CM special package scheme atan progress partner sangni zani somnga pasari thanchwa to ania cheng vaibel che som pariat point pathum panga lai pek chwa tura approve to ani kalphung thar sarkar mipui sarkar chuan mipui tan theito pin ma ala chhozela tuna hian han thlir mei chuan thingtlang kil khor ber thlangin tuma eitur nei lo chuan cham mei al en kan omlo tlangpui hi achan chu sarkar masalam atanga kalpui mirthei BPL tan bu fai kezi khat cheng thuma kan lapek chunjom char wang ani bu fai ber a hi chuan chu melam hi chu engtin tin emo ati thei viau zel ani eile in tur ti lawa mipui kan buaina thin chu damlo kan to le thina kan to hian ani hetiang hun atana man tu savings nei theimia lo hi mihar sa te jinga tamjok kan ni chuwangin kan sarkar tir atangin theito pin mipui har sa jok tan kan thok ngala thina a oma midang sumpuk emo MLA te kan ti buaina thin ber ruang phur chu sarkarin kan kut ken ta a wa inni thleng hian ruang sangkhat somruk chu cheng noi za pasari point pariat panga sengin kalpung thar sarkar chuan thingtlang mir theizok te in luma kan thlen to ani adot le a chuan damlo ni khwa hi ani a puk chop le ba thlawa damdoi in atanga in khul chuak thin te kha tuna chuan paisa choi ngai mia lawa anin enkol theidan tur mipui healthcare Zoram Universal Healthcare Scheme MUHCS kan duang chuak le ta a hi ahlok pui ber chu mipui te kan ni kumin April ni khata MUHCS kan man chan atangin damlo mi sing ni sanga zani somriat pasari te enkol na atan sarkar chuan cheng vaibel che somthum pathum point pakhat pani lai aseng to a Siaha district chunga kan hospital liam Mara Gospel Centenary Hospital po in MUHCS anron zoma he hospital nei tu ECM kaushan chunga po vo in hian abik takin lom thu ka soidu ani anmani damdoin hian mipui damlo zathum somruk pali te chu
cashless in an lo enkola heng mipui in enkol na sen so cheng noi somkwa pariat point panga paruk lai chu sarkarin apichuak to nge ani kalphung thar sarkar chuan kum upate angai saka kum upaten har san na le mamo sang an nei ve phushuk na tura sarkarin kum upate ta na pension sang apek thin chu cheng sang khat zelin ti pun ania anganwadi worker le helper ti hlopo cheng zanga zelin ti pun ani bok Shisel na lama ma kan son theinan sarkar chuan chak takin ma ala chho zela ICU in dailo na tizia turin ZMC and ICU khumsom pathum kanda tharbel baka lunglei Siaha le champhaya ICU khum panga cheu da bel ani bok tin ZMC and tele champhaya critical care block building kan sameka JICA Tlangau na mangin cancer hospital kan ti chang tlungdon mek buka civil hospital affairs le MRI khol da tharani in cardiology unit tu manra thazok catlab ne na thuam that chaumek ania ZMC and cardiothoracic lama super specialist kan nei thar awangin cardiothoracic unit din thar turin ma kan lamek tin neurosurgery lama po super specialist kan nei thar bok tin phai lama mipui sum aliam tamna kan mamo organ transplant lama po ma kan la thar mek boka civil hospital aizol chu kidney transplant center ni turin permission kan petoa tuna hian Institute of Kidney Diseases and Research Center Ahmedabad tene thoho na tur MOU boipui mek ani anni hian training le kal thak na konga minpui theina zonga min tranpui dona hunrei lote a Mizorama kan doctor tele mithiam dang tenen kidney transplant kal thak hi kan rama nge kan ti ve thei ka be sei ani tin mipui healthcare awangin nurse zathum lai kan lak thar baka thoktu sang tam tak somruk pali lai kan lak bel buka nimin pia lok khan specialist doctor panga lak bel anni thingtlang mipui ti har san na siat puin ZMC kan doctor zir chhuak te chu PHC sanga thok turin kan lathara PHC tina doctor dat annita thoktu in dailo na sa chu semralin athei china thoktu omdam na khwa atanga health worker te la chhuakin thoktu ommia lona sub center health clinic an semral ta ani tin tuna hian health worker zalak bel turin dil na hun hon mek ani boka thingtlang mipui te tan sarkar chuan thei top chwareng ani tuna chuan kan district chunga malang na sang te han thlur chhole ila district hospital Siaha chuan mipui de hrisel na konga theitop achua kaya kalp inti siaka kumni chung kumsangni pathum somni pathum atanga sangni somni panga chung khan first runner up lomman kandonga kumsangni somni pathum atanga sangni somni pali chung khan eco friendly ya Mizorama lomman pakhatna kandong bok ani manru changkang le thazok mangin district hospital hi thwam chak zel ni in dialysis khol pali bun fel ania khum panga om theina tur intensive care unit ICU po kumsang ni somni panga July thla atangin man thei ani district hospital le PHC sang OPD ya damlo enzat po singli zanga somni pali lai atling veta ani mobile medical clinic voi somruk paruk nei ania henga hian damlo sangli zali somriat pasari te chu athlona enkol anni no pangte himna le ma khwa ngai to in district child protection unit DCPU te po in theitop an chua child welfare committee in thu ngai to tur zani som pasari lai adonga no pangza som ne na chanpui na pe in zani somthum pariat te ne na counseling apebok Social Welfare Department Galtlangin National Social Assistance Program NSAP Noya kum upa sangthum zanga somnga pakhatin ham thatna andong meka ralban lo zirlai za somnga pariat lain District Social Welfare Office atangin anzirna konga tranpuina tur sum fai andong ani hengba ga hian State Disability Pension Scheme atangin mi somni panga in cheng sang ruk theu andong bok zirna lama ma kan son zel theinan sarkarin theitop achwa chunzom zela
New Lati le Lopua cheng noi za somli pangaman ve secondary school building sak ania theiria cheng noi za som pakhatman higher secondary school building sak ani tin tipavia cheng noi za somriat pariat man meiche hostel sak ani buka middle school somni pariat te hna ICT set e content sem ania secondary school le higher secondary school som pathum te chu interactive flat panel IFP pek ania primary school za somni pakhat te hna tablet sem ani bok public health engineering department in Nabart Kaltlangin ni Tlang 1 and 2 water supply scheme solar pumping na athok mupa amrut 2.0 manga Siaha khopui tui pam ti changtlun na improvement of Siaha water supply scheme thomek ani bok Siaha district chunga African swine fever ASF awangin kumsang ni somni pali atanga sangni somni panga chung khan vokvul tu chung ko za paruk te hna state disaster response fund SDRF atangin chomdol na pek ania vokthi pakhata cheng sang ni zel pek anni niza inhlona kanti mei MGNREGA po changkai takin kan mangmeka poisakum kalmeka July thleng hian Siaha district chunga jobkat nei singkhat sangkwa zasari sumkwa pali an oma hengzinga chung ko singkhat sangkwa zani sumkwa pakwa te hi ni somthum paruk inhlona pek to anni cheng noi sangkhat zasari somni pakhat point som pasari panga manto ni in heng sum hang hian khotlangin napoimu an chop chwa zali sumkwa pasari te tho to ani sangha khoilama po mason tumin theitop chwa mek ania kumkal meka hian mi za hne na sanghadil siamna tur Lalrinpuii na sum pek ania kumin me atanga July thachung khan sangha cheese noi ruk singli sangria lai chung aman chan ve in sanghadil nei tu te hne na semral ani bok mipui te himna tura Siaha district police te na tho hi chinchhat lak tak ania an inpek na le remshiat na azara thubuai chi sang za som paruk lai ziat lu ania chung zinga za pathum a chuan church seat the lu to ni in khei somli pakwa chinfel to ania danro rel na mangin thiam lo chantir anni Siaha district kanwan nei na chu autonomous district council kan nei hi ania MADC mangin mipuin hason na le hamthana tam tak kan hu to a kan hu mek buka kan la muzel don ani Mara Autonomous District Council malak na a MADC's Golden Jubilee Hall changtlung tak sak ani te Nilit Study Center kan nei te Pura a Agriculture Site Office hon ani te Chakhaya Circle Administrative Office hon anita tele MPSC le UPSC nwaya na zonglai Prilima inziak ling te hne na Lalrinpuii na sumfai MADC in apetrin te hi thilro pui tak ania chinchhat lak tak ani kan district office puiber deputy commissioner office building sak tharpo lwa theya pe fel trep ania kan khopui mel timoi tu le tizom tu alani don ani kan district bursa po in abangalo alwa theita te circuit house Siaha sakchan mek ani tele district administration officer le staff te lwa tur building lian le thatak tak new Siaha le mei savaya sakmek ani te hi thilchin chiat lak tak ania sarkar mi le sa te tan atangkai hle don ani mason nara bithar ti sang puan chwa tura oma kan hunin adai lawa kat ngai anga heti china hian kan du tok meyang atopera chuan thil pakhat soidu kaneya chu ruihlo le HIV/AIDS chungchang hi ani kanram hi ruihlavin minrun meka India rama HIV/AIDS prevalence san ber na kan nibok HIV/AIDS kaitam na ber mi pat mei chiat na atangin ani mek to bok chuti lain tu na hian kan thalai tam tak chu ruihlo boya antang meka antang thar zel bok ni in an lang khopui mi le mi hausa jok fa te rui tura kan ngai number 4 te po hian thingtlang kil khor deuh po min lu chwa tran mek ni in an soibok ho rui hlo le HIV/AIDS in kanram le nammin ei chiat vek ma hiam tran ila thar thawang u sarkar chuan theitop achwa meka
kaushan le NGO sang sang te po in thei top chwa zel ila mitin in chung kwa atangin bulchan ila kan tu le fa kan ram le nam ma chwa te hi rihlo le HIV AIDS laka thei to pa vengin chan chwa itum tlang u ti in veina local khom zong zong te ka ngen du chu ani e ram zalen nani chubai ka buk non le vek a chu